Allah'ın mutluluğunda kırık adıdır. Onu sana bugün tehirbeker. Bunu her şeyi benim kalırsa bu der kafeteri ahlıdır. Bu manlıkiremiz oğlarga. Bu sayını biremelerin duhalahtı kadarında bibliotekaga gelenler elbette ulaşsan ahtınlar gelmiş bu filmlerde sıddatı iletin burada sılcabı. Хорошо, стиль комикс, он только тамплиер я так. Комикстар говорю, да? А, я сам добровольно читаю книги. Комиксы, да? Том и Джерри. Ага. Қандай книганы ағырда говорю, да? Комикс. Кем приходилось сказочной? Том и Джерри. Қандай книганы говорю, да? Комикс. А. Приятель.